Shashalo Uttar Pradesh ni Bundelkhand Expressway no phiyogwi rikha montri bokhorok Narendra Modi 296 km kolok Expressway Uttar Pradesh ni kaisa kwtal mukut wngwi tonganw Phiyokmung pandao montri bokhorok bai baksa tongkha Uttarakhand Pradesh ni montri okra Yugi Adityanath no khobui juda montri akorokbo o express phiyogwi rijakma bai Bundelkhand amsaini Chitrakoot Itawa Lucknow Agra Expressway bai kaisa khe kwrwngwi manana 4-lane expressway bebagui 14,850 crore rang sobai swnamjaka thinango o expressway no 6-lane khlaijagana o expressway Itawa Auraiya Jalon Mahuba Banda te Hamirpur hai Hangkor bai kwrwngana samung pairena hwnwi jora rijakmani talcharni swakango samung mitegi paikha o expressway swnamjakmani bebagui talni sichar jora mankha 2020 bisini February talni simi o expressway ni cheng samung ni thong kaibui chengui riwo montri bokhorok Narendra Modi phiyogwi rima pandao montri bokhorok ni logeo tongkha Uttar Pradesh ni montri okra Yugi Adityanath no khobui kubuni montri akosom dangsao tongtutui Uttar Pradesh ni montri okra no borom yafarka montri bokhorok asalo bokok narfuru shaka o expressway ni bisingtui Bundelkhand ni hamkhrai no khobui juda sepsap wngwi basawana asalo phiyokmung ni dangsao tongtutui bumung khoyawi kebengnai bodol rogno kutikha montri bokhorok Narendra Modi साथियों, डबल इंजन की सरकार में आज यूपी जिस तरह आधुनिक हो रहा है ये वाकई अभूतपूर्व है। जिस यूपी में जरा याद रखना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? बार बार लोगों को बताओगे? तो याद रखिए, जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना का पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस यूपी में अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, जिस यूपी में अमेठी राइफल कारखाना सिर्फ एक बोर्ड लगा करके पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री डिब्बे नहीं बनाती थी, सिर्फ डब्बों का रंग रोगान करके काम चला रही थी, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। Bundelkhand Expressway no tuiwi Modi teibu shaka o expressway wngmani bai a amsaini thanglaiso tei rang thongni hamkhrai wngwi manana o express ni bisingtui no amsai wo swnamkhor phuarjagana abo Modi bai yogi hafangni jorao hamkhrai wngmani abo dolewo simi hamsawai tonglak kami amsaio bo sogoi rina bagui saitogui tongo khana shaka montri bokhorok Narendra Modi bureau report kokhora।